Radioshak Nissan. Sport Director Kim Andersen og Lars Mikkelsen. Det er to danskere. Der er vel en, der bliver. Lars Andersen og Kim Mikkelsen. Ja, det er danskere. Det er det hold, der er sprunget ud af Saxo Bank. Det er Radioshak, fair nok. En gammel, der var før. Det har også dansk træner eller leder. Radioshak Nissan from Luxembourg. From Switzerland, Oliver Zaug. From New Zealand, Jesse Surgeon. From Austria, Thomas Roreger. From Portugal, Nelson Oliveira. From Italy, Giacomo Nizzolo. From Belgium, Ben Hermans. From Italy, Daniele Bennati. From Belgium, Jans Bakkelands. And from Luxembourg, Frank Schleck. Hvor specielt er det, at for jer I præsenterer det her hold, Radioshak. Hvor specielt er det at starte i Danmark? Ja, det er helt klart en meget, meget stor oplevelse, og jeg glæder mig utrolig meget til, at vi skal køre tredje etape, som foregår især i det område, jeg kommer fra og har trænet meget på, så det glæder jeg mig til. Har det været en fordel for dine rytter, at du kan fortælle specielle ting om de her veje, tror du? Det er i hvert fald ikke nogen bagdel. Har du sagt til det? Ja, vi har været ude og køre lidt af ruten, og altså, det er jo en fordel, at vi kender det med vinden og så videre. Fuglsang var der mange, der havde glædet sig rigtig, rigtig meget til at se køre Giroen her i Danmark. Er I sådan bare, jeg ved godt, I har et rigtig godt hold, men er I lidt ærgerlig over, at han ikke er med? Men det er klart, det er ikke efter planen. For Jakobs vedkommende har det været en stor skuffelse for Jakob først og fremmest. Det har det jo også været for os som holdet i sin helhed. Vi har tilrettelagt Jakobs sæson efter netop Giro. Og vi troede også på det til det sidste, at det kunne lade sig gøre, men desværre. Så vi håber på at se Jakob igen rigtig stærkt senere på året. Men hans sæson, jeres sæson i forhold til Giroen, har altså været planlagt efter ham. Hvad har det så betydet for, at I skulle ændre planer? Ja, det har i første omgang haft stor indflydelse på Frank, som bliver kaldt ind i sidste øjeblik, og ja, jeg skulle også kunne have kørt de første 3 dage, så der er også blevet lavet lidt om på det. Men det er nu en af de ting, der sker, og det må vi arbejde med, og så se frem. Jeg tror, har fået en god erstatning i at have Frank med her i stedet for Jakob. Men er I sværere, end I ellers ville have været? Det tror jeg ikke. Tak skal I. Frank Schleck, can you come over here also? Yes, do. You got almost as warm a welcome as the Danish riders. How is it to be back in Denmark and see these people? Well, yes, I remember I did a criterium here, and that was a lot of fun. It was very fast, and yeah, that was a lot of fun. And I had 8 great years in a Danish team, lots of good experience, and it's nice to be back. It's great. What does this welcome mean to you? Yeah, I mean the Giro starts up in Denmark, and as I said, I have had very good experience. Denmark has a big passion for cycling, and I think this warm welcome, that's what cycling needs for all the riders, and yeah, it's a very good experience. Jakob Fuglsang was supposed to be the big star for Radioshak in this Giro. Now you're the star. How is that? Well, yeah, as I said, Jakob had some knee problems, and I'm sure that he was a great leader he would have been a great leader for the team, and also would have made a very good Giro. He was training a lot, he was ready for it. Because Jakob got sick, had the knee problem, the team needed a leader, and I was more than happy to take over that spot and lead the team to Mailand. And take it as it comes. I think we have a fair chance
fair chance to do a very, very nice result, and I'm going to do everything what I can to give something back to all these 8 guys. Can you win? I don't know. As I said, there was a last call for me, a last minute travel. I don't know, give me... Yes or no? Ask me the question, please, in about 10 days, I'll answer you. Good luck to all of you.